Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo inkuru y'akababaro yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ivuga ku rupfu rw'umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya hip hop Jay Polly. Amakuru rero agezweho aravuga yuko Jay Polly yaba yazize uruvange rw'ibintu yanywereye muri gereza, bikaba barabivangavanze bikavamo ikiyobyabwenge gikomeye, hanyuma abo bari kumwe bo bakaba barabifashe bo bakarwara bikomeye, ariko Jay Polly we bikageraho bimuhitana. Ayo rero ni amakuru yatanzwe n'urwego rushinzwe imfungwa RCS. Abantu rero bibazaga icyahitanye Jay Polly, iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye umwami wa hip hop ava mu buzima. Abakunzi ba Jay Polly by'umwihariko abakunzi ba rap yo mu Rwanda dutewe agahinda n'urupfu rw'uyu muhanzi w'icyamamare, kandi tuzakomeza kumwibuka. Rest in peace. Intwari ntipfa, irasinzira.